tikanga for a Powhiri. Ko Te Kawa o Tainui. Ko Te Kawa o Tainui. E ki ana te kōrero ko Te Kawa ka pūmau tonu ki Te Kawa. E kore ne e taia ki te huri. It has been said Kawa would always be adhered to as being the principal protocol that could not be changed, whereas for tikanga can be changed in order to accommodate the Kawa. Te Kawa o ngā marae o Tainui. 1. Te haukainga whakarite te marae. The haukainga will prepare the marae. 2. Whakarite ngā kai kōrero. They will select the orators for the day. 3. Whakarite ngā kai karanga. They will select the kai karanga for the day as well. 4. Whakarite ngā waiata. They will choose what waiata they would use for the day. 5. Whakarite ko wai ka whakahaere I te haka Powhiri hei runga hei raro. And they would choose who would lead the haka Powhiri hei runga hei raro. 1. Ngā kai kōrero o te haukainga. The orators of the haukainga. 2. Te kawa tuatu tūmai. The protocol or kawa is tuatu tūmai. 3. Whakarite te kai kōrero tuatahi. Select the opening speaker. 4. Whakarite te kai kōrero whakamutunga. Select the ending or the closing speaker. 5. Whakarite mawai te koha e tiki. Choose and select who will pick the koha up. 6. Kia tika te tū ki runga te marae. Make sure you stand correctly on the marae. Te kawa o ngā marae o Tainui. 1. Te āhuatanga o te kai karanga. The formality for the kai karanga. 2. Kia mau I ngā kākahu tika. Be sure to wear the appropriate clothing. 3. Kia mau I ngā raurau ngā pari kawa. Be sure to present yourself with the raurau and pari kawa to wear upon your head. 4. Whakarite te wāhi ka tūwai ki te karanga. Select the appropriate place to stand to deliver your karanga. 5. Whakarite ko wai te kai karanga mo te koha. Choose and select who is the kai karanga for the koha. 6. Kia kama ki te tū ki te waiata. Be sure to be quick when it's time to stand and waiata. Te kawa o ngā marae o Tainui. 1. Te Ngā Manuwhiri. The visiting group. 2. Whakarite ngā kai kōrero. Select and choose your orators or the speakers. 3. Whakarite ngā kai karanga. Select your kai karanga. 4. Whakarite ngā waiata me te karanga waiata mo te koha. Select the waiata and the karanga waiata for the koha. 5. Whakarite kaya wai te koha. 5. Choose who would have the koha to place down on the marae. 6. Kia pai te whakaeke ki runga I te marae. 6.
be sure that you whakaeke onto the marae in an appropriate manner. Te Kawa o Ngā Marae o Tainui. 1. Ngā Ngā Manuwhiri. The speakers of the visitors. 2. Te Kawa tuatu tūmai. The kawa or protocol is tuatu tūmai. 3. Whakarite te kaikororo tuatahi. Select the first speaker. 4. Whakarite te kaikororo whakamutunga. Kaiaia te koha. Select the last speaker, for he has the koha. 5. Kia tika te tū ki runga te marae. Make sure you stand correctly upon the marae. Te kawa o ngā marae o Tainui, te hau kāinga, kia pai ki te whakatau Ngā Manuwhiri. The hau kāinga. Always be welcoming to your visitors. Ngā Manuwhiri, kia pai te haere ki te Hongi. The Manuwhiris always accept the kindness given to you with a hongi.